جستر تیوی سلاف تماشاوان مین هیجا. بله وقتی زانین بریا دروژان 126مین سالوگرای یکم روزنامه کردی یا بناو کردستان بو که د 22 نیسان ده سال 1898 لپایتخت مصر قاهره جالی مقداد مدحت بدرخان و دستبوشان کربو بنای سالوگر ویروجی امی حول بدن روشانه های روزنامه‌گری کردی هر واحد زحمتی الپیش و خباتی هین پیوگریدای رول و گرینگی جنان دوی خباتی ده قادر کاندنی ده بتایبت و هر واحد دو پلیتیکان قرکرنه بیشتر لدیجی روزنامه‌وانان لدیجی دزگیهن راندنی این کردی بتایبت ستیک تیوی مدیا خبر ده ایریش جالیه پلیس بلژیکایی و لسر و هر دو ناوندان چیبون امیوان مجارم گلک مجاردن به دو میوان خوین هجاره گوتو بیش بکن باره پار و بکن میوانی مجی روزنامه‌وان هر واحد اندام دستیاره بیایی رجی نوروز دمهاتم خیراتن گلک سپاس بله هر واحد روزنامه‌وان دمان دمیده اندام دستیاره بیایی رجی خدیجه میرزا هم جیب خیراتن بله گلک سپاس هوال نوروزم جمع دست پی بکن جوی دست پی بکن ایبیشین قرکرنه پلیتیکان قرکرنه لدیجی روزنامه‌گری کردی روزنامه‌وانان بتایبت وجی دو حدید چاوا پلیس بلژیکایی ایریشی میجن ناوندا ستیک تیوی مدیا خبری کرن دیروگی دجی گلک بیشتر بویریم ویرنگی قومینه هر تمجی به تشتین دن وگریدان پلیتیکان این هریمین بیشتر استخوازم نرینه ود وی درباره ده بگرم بله دسری ده به بونه 126مین سالوگر روزنامه‌گری کردی همور هوالین مین کو دوی اغریده تکوشین داین و شهید بوین وانا ببیرتین همان دمی ج همو هوالی می روزنامه‌وان لکودرا جهانی دبه یکو خطا آزادی دشوپینه همان دمی خطا راستی بتقیبه روزنامه‌گری کردی دشوپینه ام تکوشین وانا سلاف دکن بله اگر کو مروف وگر بری 126 سالان راستی کرد و کردستان به چه آوایی بو لگل ویناجی پولیتیکای قرکرین انگل سرگل کرد هاتا مشاندن و ایرو ام به هف دوره بخنیک هرچه قاسی دم هات بگو هرتن مکان هات بگو هرتن لی راستی عینی راستیه یعنی پولیتیکای قرکرین لسرگل کرد همانن جبر ام دبینن د پیواجوا کو رگهاندنا آزاد آنگو یکم روزنامه روناهی کوبار روناهی کو به 4 پلا دست بکر اگر کو لمصر القاهره هات به دست بکرن لکردستان نه هات به دست بکرن او صدمک هم چما دمه عثمانیان لهمری کردان ایریش نجات پرستی دامشاندن ایریش قرکرنه دامشاندن پشتی سرهلان هاتن چوساندن ایدی چاره سریه که کوجبو کردان وره چه کرن تو نبو کردین کو جبو روزنامه‌گری که راست بدن مشاندن همان دمه کردی کو بخازم وی قرکرنه اجرای گشتی را راگهینن همان دمه پولیتیکاین کو لسر گلی کردین مشاندن بکارن راگهینن اف جدر و هاته چکرن ایرو جی ام دبینن او زمین دیسا جدر و زیده تر هاته چکرن چما پولیتیکاین قرکرنه حتی روژا ایرو دوام دکنه وی دمه به سرهلدانان دست بکر ایرو به دولتان لدجی کرداتین مشاندن او پولیتیکایا کو نها کو د سال 2024 دجی لسر گلی کردی مشاندن ایدی نتنی جالی دولتا ترکیان جی جالی عثمانیان وته چکرن ایرو همان دمه عثمانیان نو آنگو اردوغان حکومت AKP و MHP دخوازه و دیکتاتوری خو نوجن بکه اف به جالی هزن هگمون وته کرن آنگو چوا بری دروجان آنگو شویدن لهمبری مدیا خبر لهمبری سترک تیوی آنگو و شانین سرکه یک کردواری کو راستیا گلی کرد همان دم قهرمانیان گلی کرد پولیتیکاین لسر گلی کردن مشاندن دخوازه و راستیا درخینه هولی لهمبری وانا ایریش شکات کرد اف ایریش بگمان مرو نکاره ج بری 126 سالان قد بگرده است همان دم صدمه ویا که هنکو لقاهره درکت کو لکردستانی در نکد ایرو جی پولیتیکاین قرکرینه لسر روزنامه‌وانات مشاندن ایرو جی همان دم روزنامه‌وانات نگرتن کوچاوا لبلژیکای جالی دولتی و ایریش لسر مدیاین لسر وشانین کردی هاتین کرن همان دمی لسر وشانگرین کردستانی هاتین کرن مدیا خبر و ستیک تیوی و هر کس زانه ستیک تیوی یعنی قناله که کردواریه ای کردستانیه همون راستی هی اشکره دیگه اف ده هم وقتی کو AKP MHP پولیتیکای قرکرینی لسر حریم پاراستانا مدیای ده دمشاندن
بوینا و جگریدایی هفدیتنا اردوغان لباشور کردستان پیکات لعراق پیکات آنگو هف پیمانین کو کردان قرب که اف هاتن امضا کرن دبن ناوی بازرگانیه دبن ناوی آبوریه ده دبن ناوی پروژین آوی ده هرچی قاسی افات بکرن جی لید راستی ده تونه کرنا گلی کرده همان دمی اف پولیتیکایا روشنماگریه کر جهولی را کرنه چاوا کو لبرچیکایه ایریش روشنموانا دکن ایریشی وشانگریه کردکن آرشیو وانا دبن دسته وانا کمپیوتری وانا هر تشتی وانا خرا دکن داری دشکینن اف لگوری قانون و قاعدين راگهاندن همو بن پیکرنا مافه ده چاپمنیا گشتی ده افتش تکو صنایع قبول کرن لیرو افراسی جارک دیتری خواهد دن نشان داد تاوی کو باوای که قانونی جی اف ده ناوند هاتن فکرن لیدی ساجیا ویریش پیکات بله دکاره بشه از حاتمه جبر و به قانونی حاتمه و داره تفتیش بکم انگو لگریم بدم چکرن لیچما نیوه شوه لیچما همو دزگه همو مازمین کو دنوه و داره ده خرادکن دشکینن او دبنه اف جو خبر نینه بگمان به دولتا ترک ره هفسنگی چید به هفسنگی ساعتا کو بلچیکا ایریش بکته لستانبوله لانکاره ایریش لسر روزنامه‌گران ده تینه چکرن لسر مالان ده تینه گرن و هفت روزنامه‌وان تینه بنجاف کرن و اف اپراسیون کو نه به جارای کمینه دائمی هر چه قاسی لفو تفگرک هبه خبات کاتبه مشاندن روزنامه‌وان ده هدف ده سلاداری دنه ام ببیجن روزا کو اردوغان سردانا عراقی کر لباشور کردستان سردانا ورکر کو هر جه با آلا ترکه هاته خملاندن جروجنامه‌وان را هاته قدغه کرن کو اف دما کنفرانسی ده همان دمی دما هفدیتنی ده روزنامه‌گری کرد بچن ویکه بشوپینه جدر وی هزین آلیگری روداوی هزین آلیگرین دولت ترک کو روزنامه‌گری وانا ده شوپینه اف راستی ده نشاندن پولیتیکاین کو لدجی روزنامه‌گری کردی حتی ها دوام دیگه ام ببیجن دوی دمیده چه آلف هیا کو کرد بکاره برن و راستی درخینن آنگو دنگ خواه بگیهینن جهانی راستی خواه راگهینن تنه روزنامه‌گریه که دید باری نویسکی و همان دمه بریک بیز بارینه ایرو اف هیا بله اول نوروز ام وی پرسیج حوال خدیجه جی بکن و بالک شانسر رول و گرینگیا راگهاندنه ام بیجند سر وقت کرن و پیش خستنا جواکی دی بتایبت دانا آگاهیان جهر تشتی های دار کرن بنرینا و حوال خدیجه ایرو بیجن بتایبت مدیای کردی ده چه قیس افواندور سر جواکی که اگرم وی ریشا هیجی گریدن حوال نوروز گوت دبه دنگی حقیقت دبه دنگی راستی دبه دنگی گل یعنی گریدان کو چاو به هم چاو دنرخینه دسپیک ده ام روزنامه‌گری کردی سال خوی سال 126 دل همی روزنامه‌وانان پیروز کن سکنامه اینها انجام میراثی که گو ریحوالین ما جان خو فدا کرنج بو گوی راستی درخین وانا چه گوم لیر ونشتین جی ام خودی وی میراثی راستی نجبر خوب هاتی آنا گوم آسته که گیانه ده یانجی ام روله که لیزند نواجوا که ده ام انجام سالا که هاتی داین حتی ام گیان آسته که دوی چایده روزنامه‌گری راستی رولا هری مزند جوا که ده جواکا گوتاری به وندایی به کیوی دردخینه دریا روزنامه‌گری درد که روزنامه‌وان کار درخینه جبر هر کس تشتی جواکی نابین جغیری روزنامه‌وان زانه جهن دکرد کار درخینه دکرد تاری مافی جواکی مافی ملتکی راستی ملت درخینه بسالاش خو سر لسر کرداب تایبتی کرکرن هاتی کرن روزنامه‌وان او تنی کاری وی راستی در انسان روزنامه‌وان به هم روزنامه‌گری بشکل عام ام کاری وی تشتی درخینه یعنی تایبت وک مدیا دیتواری هر دو خبات درشاندن به همین رنگی خو هم هن وکی ام بیژن ریا رادیو ده ریا روزنامه ده ریا تلویزیون ده به افگش به دو گرید ده هر یک رول که دلیزه ده جوا که ده اگر مثلا ده دم که ده دسپیکا هینا که بسالین برید هین دم جرا یک قناتا میدیا تی وی بریاوی ریا رادیو ده بلاف دبون رادیو کردی هبون پر رولا خود لیستن کاری بون
دنگێکی کوردا دەرخینن کاربن ڕۆلێکی بلیزن پشرە رادیۆرە مەسەن حتا تلڤیزیۆن ئاوا بوو ئەو تلڤیزیۆنا ملەتێ کورد گشت چاوێ لێ تلڤیزیۆنێ بوو دەما میدیا تیوی بەبوو کێفخۆشیە کەتناوە ملت وەکی بێ ئەم نه ژنۆ دیسا ئەم هاتن دنیایە یعنی ئەفگلێک ڕۆلێکی تێلیست پشرە ڕۆژنەمەیەن ژێ کوردستان پشتی جارە یەکێ ڕۆژنەما کوردستان گۆڵقاهیرا چاپ بوو پشرە سەکنی دەمەکێ نێزی 4 ساڵا چاپ بوو پشرە سەکنی ڕۆژنەما سەبخەبوون ڕۆلا خۆلیز دناوا گەلدە یعنی ئەفگش ڕۆلێکی خۆدی ڕۆل بوون دناوا جوواکێت بە هەمی ئاوایە خوا جوواک دخوازێ دەما گۆ چما پر عێریش سەر ڕۆژنەماگەریە تێژ بەرگۆ چاوێ جوواکێ بەتکێ جوواکێ بالدار دکە لەسەر هەر تشتی لەسەر تشتێن گۆلدۆرێ چێ دەبێ ڕاستییا وی دەردەخینێ وی ڕیا ڕاستیە دەبەر ji ber wilo êrîş pir hene yani êrîşa li ser Stêrk TV necara yekê di nêrîna min de yani rojnamegeriya got rastiyê derxîne rastiyê bişopîne millet pêv girêdayî be temaşebeke li bihêviya wê be neha Stêrk TV hemû ragihandin li wê hemberî van êrîşa wê hebe dewleta Tirk yani dijminekî ne em bêjin nihayî bi salayê bi hema awayî belkî ne ew em bêjin bi rengekî mübaşer êrîş kir bama dirariya ریان دولتان در ایریش کری یعنی افگش به گریدای بهدود سردانا وینی باشوری کردستانی ایریش سر سترک تیوی چه بو هم ایریش سر چیای کردستانی چه به هم جی روزنامه‌وان ل باکوری کردستانی تین گرتن افگش به هفدود گریدای یعنی ام نکار وان جدا بکن والله سر سترک تیوی ام یعنی ام وی روشانش بر دولت ترک یعنی به همه رنگی بس گو ناز بکه لکوی در کی راستیه یا وی درد کوی kur millet pêvgirêdayîn ew êrîşî van dira dike yani. Bele yani wê pirsêjtîne hişê mirov yani çima gelek dezgehên ragihandinê yên Kurdî hene lê çima beryavên ji 11 sala Roj TV ji dîsa hat girtin yani çima Stêrk TV çima medya haber rastiyê pirsêtîne hişê mirov. Ew rast e min got yani ji ber got rastiya derdixînê. Ana gelek mîdyayên got girêdayê dewleta Tirk her wer çep jêr dixînin û tu em wilo em kestine wa tiştek şertine yani wekî em bêjin çi jêre lê ama kîjanê ragihandina got wê rastiyê derxînê wê siyaseta qirkirina got hemberî gelantê derdixînê rastiya wî derdixînê wê helbet êrîş li ser hebin li hember va êrîşa jî îrade بدما إرادة ما خورت يعني أم بصالان خواست دولة ترك ودجمنة كردا بتوايجو كردا قربكي وبهلنا أما إرادة لهم بروان هي أف ربازة جو دولة بلجيكا الدجي ستيرك تي في كري يعني مرو دما تد فكر راستي يعني ربازة إيريشين دولة ترك دما إيريشي دورا دكي يعني جي إيريشي روجنا مفانا دكي الباكوري كردستاني ما هنديكي روجنامين نوجن هاي يعني جي جانسين ما هاتي جنجو كارت كرن دهاتن قرتن عيني في ربازي وإيريشي سروي بكي ودفري وان جهن وان كاري وان بشكنيني وان روجنا مفانا بقري أما ربازة دولة بلجيكا جي عيني أف رباز مرو ناز دكي بيشاوا دولة ترك وی ریبازی بکارتینی بلژیکا الدیجی سترک تیوی بکارتینه یعنی وکی حوالم دا ناسکرن کاری بو بر ریباز کیدن وکی دولت کی اوروپی یعنی گو مافی روزنامه‌وانا باند که جدر و داماد ناور هندره خود ریباز کید بکارتینه یعنی نجوی مافی وان گو ایریشی بینن و بشکنین و ایریشی ناونده بکن اما عینی ریباز دولت ترک راستی از دم پیناسه کرد. بله گلک سپاس حوال نورزن و گرنجما اویریشن چه بوین بنرینا و پیوستیک چاوال لسر کردان گشتی فرست که کو وی روزنامه‌گری پیش بخین زیاده تر. بله ام هنکی جت هرگر آزادی را بچنه. بله. بگمان به راگهاندن کنگی کو راگهاندن کردی روزنامه‌گری کردی کنگی کاری بیجه. ادی از وی ببم دنگی وی گلی. بله. به روزنامه سرخوابون. بله. آنگو بری هرگر آزادی وره راگهاندن آنگو وره اعلان کردن. ده 16 ایلون 1978 ده به یکم پینوس هول مظلوم دوغان آنگو یکم روزنامه‌گری یه تفگر آزادی اف خاطر رینشان کرد به وینا وجی گریدایم روزین سالم پاشتریج میزد کن آب موسانتر لگل ویناجی یک ج پیشنگ و همان دمی یکم جنا گریننده یا کرد هول غربت علی ارسوس اصلا به رینشانک دا چیکرد لهمبری سیاست اینکو کرد جنبوینه تنه دو حسبینه نه اوی ببینه روزنامه
او ببینه زمان وی گلی او ببینه راستی وی گلی کو تنتی حسباندن آنگو بقرکرین راتی روبرو دیشتن به وان دست بکر به سرخوابونی دست بکر تبی کو دو هجماری سرکه لباکوری کردستان و ترکیه بو لآمده درکتن لقاچاق بو باوی که بشارتی بو پشت دربازی اروپا بو حیانها آنگو 46 سال و خبات خود دمشاندن جوی کوورا سرخوابونه ایرو ام میزد کن بدهان دزگهین کردی این را گهاندنی هنه دوغرا بینا ده به صدان روزنامه‌وان هاتنه گرتن لگل ویناجی به صدان شهید هاتنه دایی چه بخواره آنی اگر کو دیتباریات نبه اگر را گهاندنات نبه اگر کو پینیسات نبه اف راستی کو سرگلی تا دتی واشاندن تی نکاری راگی نها ای روژی چما اف ایریشته نکرن جبو کو راستی واره وشارد لحرم پاراستان آمد یا ایریش هنه لباشور کردستان پولیتیکای قرکرنا کردان هیا پولیتیکای تونکرنا تفگر آزادی کردستانی هیا لروجاوای کردستان تک برنا شورش روجاوای کردستانی هیا لباکور کردستان تکوشینا 5 سالیا به تفگر آزادی حتی نهاتی به دم پارتی که هری داوی خبری خستن کرد بن پیکرنا مافی روزنامه‌گران لوی دارید خوازه به راستی وشیره ایرو فرضه اگر که تو بخوازی دستکفتی این خواه دیروک خواه که جدیروک حتی نها تو نتی حسباندن تو راگهینی تو ببی خوادی ماف هرچه قاسی تو دولت راستیاتا نزانه نخوازه بزانه به اووه اکه بن پیدکه نه ستاتیوتا دزانه نه ریبریتا راستیا وینا دخوازه ورفان کرن لهمبری وی پارادیک مای راد بنه همان دمه نه شورش کوتا آوا کریه به هر آوی لهمبری وی اکه اف ده فرض کرن یان تی خود آلی را گهاندنی ده بقاسی که دجمنی تا سر تا ده دوقاتی دهقاتی خواه بریخستن بکی او قاسی مازن بکی اف ندبه که استودیو به اف ندبه که یعنی جهه که اکادمیه که به اف لتا سر تا فرض دکه که سردم آمده همون تکنولوژی پیشکتیه اف بدیمنه که به یعنی بفوتو که به بگوتاره که به بنویسه که به تو دکاری ویه که وی راستی اشکره بکی بله هفان روستگوت يعني بشورش را اگرم بحث جی بکن يعني همو خبات روزنامه‌گری کردی اگرم بینم بیرا خو اگر کو وار من روزنامه رادیو هری زدل دروی کردستانی هون اوجی استا بیژن زوری زحمتین کل سر روزنامه‌گری هون د دیار کرن بنرین و قناغ روزنامه‌گری کردی کو ایرت دیون چاواد بی مگوت گرک چاو به پیش خستن قناغ کی چاواد بنرین بله دی روشه هیده روشه روزنامه‌گری کردی پر پیش کردی تاوی به درفتیا تاوی کو شرط و مرجع وینا جالی هزنج درو جالی دولتان وقت آستان کرنجی لی پر باشه افتیر کرده لهمبری وان سیاستان نتیر کرده یعنی به شورش را به تفگر را اف راگهاندن مزنده به حتی نها 1 سال در باز نبویه کو روزنامه‌گری به ایریشان را نهاتی لگل ویناجی مرود بینه هر کو ایریش پیشکتی خطا برخوادانه چاوکو بگل را سرکفت بگل را مزنده به به خط روزنامه‌گری را مزنده به ایریش تنکرن خط مزنده به روزنامه‌وان تیگرتن 2 روزنامه‌وان تنزیده کرن لگل ویناجی 1 تی شهید کرن چند کسی دیتره خطا وینا دشو بینن ام مینا کا وینا لباکوری کردستانی بدن اگر کو هم ببیجن لگوری پرساته چما جدرو تو تلویزیون مل باکوری کردستانی باوی که راحت نکاری نخباتی خواب بدن مشاندن افجین نیوز هاته گرتن همان دمی شوجن هاته گرتن دیها هاته گرتن گلک روزنامه ما لباکوری کردستانی هاته گرتن کووار جی دناو ده آژانس جی دناو ده رادیو جی دناو ده چما جبر دولت قرکر آفاشیست به تو آوی نخوازه دنگ کردواره بیستنا دنگ راستیه همان دمی اشکره کردن رو رشیا دولت ترکا فاشیسته گوش امپراتوریا عثمانی حتی نها خال سر کرده دمشاندن مارن لسوریه جی همان پولیتیکا لسوریه جی دمشاندن حتی بری شورش روژاوا دیدباریه که می خورد لوی داری نبو هرچه قاسی ام ببیجن هنه خبات هنه که کوبار دست بیکه هاته بچه کرنجی لی هر تشلی ما به وشارتی بو ام نوروزین بری میزکنه همو بکاسیتین وشارتی هاته نگرد یک دیدباری ما باوی که خورنینه روزنامه‌گری که ما خورنینه به شورش رفت پیش کرد لی راگهاندن هیلش کو اف شورش لجهان دنگ بده
راگهاندنی هیلشت کو شورش آجن پیشنگیا کنگرستار زنوبیا یه پجه همان دم کادا سیاسی دیپلماسی پرورده ده همان دم تندرستی ده آنگو دازده رهندین نتاوا دموکراتیک ده ایرو لجیهان دنگ بده اف بریکا کی بو؟ اف بریکا و راگهاندنی بو ام روشلات کردستان ایجی میزکه سرحلدانا جن جیان آزادی نمونه ویگه دزگه ما پرزیده اشکره هنه نه جدر وی آریان کو خبات روشلات کردستان و ایرانی دیده مشوندن ام ایرو دبیننه راستی سرحلدانا جن جیان آزادی ده اشکره کرن همان دمی لباشوری کردستان بریکا روش نیوسیج لباشوری کردستان روشنه که جداتره مروفیت کاره ببیجه راگهاندنا روشن یا باشوری کردستان راگهاندنا آلیگری دستلاتیه نه راگهاندنا گله اش دروی باشوری کردستانی کو ام ببیجن گلک دزگهن وینه هنه کو حتی ها ام دبینه کو بزمان دولتی داخله بزمان دجمنی خود داخله بزمان گل ناخ و بزمان گل خو کو راستی چوساندنه تی راستی قرکرنه تی راستی هر تشتی تی وی که ناده مرود کاره ببیجم اکو راستیا گل بپجرینه راگهینه دائمی به ایریشان را روبروه لی ای آلیگری دولتی روشنامه‌گریه که کو آلیگری دولتی کو قاشو خو به ناو راگهاندنه که آزاد راگهاندنا سر به خو به ناو دکنه او دائمی جواره هر تش سر بسته لی ایرو هم دبینه کو اف پولیتیکاین هنه وی نچن سری ده هر شرط و مرجان ده راگهاندن پیش کتی و پیش بکه بله گلک سپاس هوال نوروز هوال خدیجه وگرن جمع هوال نوروز گلک تشتانی زمان يعني روشا كردستان دروجا إيرو تايبت نه تاني إيروجي وقت زمان قال لك روجا بين برم بيجن دجوار وأوار تاشر وإيريش هر بردوامن بنرينا وراغهانتنا كردي تقايس بدنجي فيجلي تقايس إيشا وانا سركفتنا وانا درد وكل واقف خوشيا وانا تين الزمان بتايبت أم بيجن تقايس كارية هوال قوت يعني أم بيجن كوم كوجين كو هاتن سري و إيدي مروفت كاره ببيجه كو دولت ترک تایبت اردوغان ایدی نکار سر و کم کجیان نخماندنه که چه بکه و ایریشین ایروجی کوتین کرن به ویم بسته بلکی تین کرن نرینه و چاوانه چه قیسید بدنگی گل برنرینه و راستی دولت کی یعنی دما مروف ببورین دما مروف بخوازه دیرو که ناز بکه مرو بری خود که آن پرتوکه آن تیوگره تشتی گوهاتی سر نویساندن به سالا شر هاتی لسر روزنامه‌وانیا و هاتی کرن جبو گویی تشتی در نکوه از بخوازم ناز بکم دیرو که ملت کرد دما گونه هات بنفساندن از چلو ناز بکم یعنی هر کسی که نه از مثلا ملت کی دم بناز بکه جبر ولو مترسیا دجمن هرتم ج روزنامه‌گری پرهیه ج دخواد زانه گو اف مالبات دما دجوا کده به زمان خواب آخوه بدنگ کردی گهدار بکه تلویزیون کردی گهدار بکه دیرو که دوی تلویزیون دناز بکه او زارو که لی گهدار بکه سبی پیش روش و داوا ما فی خواب که جبر ولو هرتم ایریش لسر لکردستان ایریش لسر روزنامه‌گری پرهیه لسر جنا پرهیه چما جبر گو جن رولا خونی دوی جوا که دلیزه و جبر گو جن جی ام دهرتن بیجن دایکه ولات جی وقت دایک جوی تشتی گو فرد بده دزاروک ما ترسيش برجوي هي يعني جوي تشتي هي د كردستان د امكارن بيجن يعني آستك روزنامه‌گری كردي رولا خوليست يعني داناسين گو چه شورشين هاتن کرن چه بسري كردا هات کرن هات نویساندن جبر ولو جي دولتا ترك پر جوي روزنامه‌گری كردي تترسه هي روزنامه‌گری هنجي گو راستی نناز دکه نتخوازه بده ناز کرن به کرد چقاسی خودی مافن چقاسی ایریش هاتی سر چقاس قرکرن هاتی سر اما کیجا روزنامه‌گری گو و روزنامه‌وانین گو بدنگ جواکا خو به چاوی جواکا خو رونیا جواکا خو و هرتم ایریش سر بکرن اوایان هشمندیا دولتا دسلادار هشمندیا دولتین گو ناخوازن راستی وان درکوه هشمندیا دولتین گو
دخوازێ ملت وندا بکێ هەو هەرچم خۆ بە دناسکردن ئەما نەما ئەو دەما بەرێ یعنی ئەو دەما گۆبەرێ ساڵا قڕکردن چێ دەبوو ملت بێدەنگ دماش ترس هەبوو ئەما نەما ئەو دەماهانێ دەما گۆ شۆرەشە ڕۆژئاوال بێدەرێ دەست پێ کردژی ڕاستی هەواڵان بالکشان سەر تبنە ڕێگاوین پر هاتن ئاوێتن لە کوردستانێژی دەواهی هەنی وەکی قووەتێکی چێ بوو ئەم بهتر ئیجا کارێکی بکن ئەم بهتر مافێمە و ئەرکێمە گرانتر بوویە ئەس بێژم نەرینە مندە باش هاتی ئاوێتن لێهین ژمەرە دوێ ئەم بهتر ژی هیناکێ دەرخینش بەر ئەم دژمنێمە نەهەو هاتی سەکناندن ئەما وەڵا بێوەگیا حەدەکی و سەکنی نا ئەم بەردەوامنەوە دەبین و بەرچاوژی خویانەیە بەێ بنەریناوە درۆژ ئیرۆ زۆر و زەحمەتیان لە پێشیا ڕۆژنەمەگەریە کوردی چنە ڕاستی پر هەیە ینی نەلێ دەرکێم بێژن لە هەمە دەرێژی ینی لە پەرچەی کوردستانی بتەواهیژی تو ببینێ لە ڕۆژهلاتی کوردستانی ڕۆژنەمەگەر نکارێ کار بکێ زەحمەتی هەنێ ژدالیên دەولەتێ تێگرتن هەم بنچافکردن هەیە هەم تێن حتا ژیانە خۆش دەست دەدن ji بۆ گووی وێن و چەیە گۆوێ ڕاستیە دەرخینن ji بۆ گۆوێ تشتی بنفسینن ینی هەواڵام دیسا ji بالکشان ینی باکوورێ کوردستانی هەری گۆ ڕاستی ڕۆژنەمەگەر زەحمەتیên پر مەزن dibînin hem ji aliyên adat û teqalîdê ji vakê jî yanî hinakê hene di navê de ev jî ne sûcê me yê sûcê got dewlet hingî li ser hatî karkirin li ser vê civakê hatî karkirin heta got zehmetiya ew rojnamevan dibîne dema di zehmetiye destpêkê de weke ez bêjim hinakê beriya salan got dema te çû nerînek ji gelek dayîkekê ya ji kesekî distin ditirsiya xwe vetişart yanî ka kes min nebîne ez zehmetî bû ji ber ditirsiya ama ana jî ئەم ببینین ینی ئاستێک ئاوێتی کارێ دەنگێ خۆ بدە نەماش بەرگێ هەو ناسکر ڕاستی ناسکر یان تش فێم کردن ئەما ڕۆژنەمەوان هەرتم دبن وان زەخت و زەحمەتیە دە هەبوو ینی حتانها ناوان بێژن وەڵا ئەمانە لەوێ دەرکێژی یانیان بێژن ڕاستم ناوانە ڕێبەریا خۆ سەر دژیا ئەم ئانا بسایاوان خوێناوان ڕێهاواڵێن خۆ و شەهیدên خۆم ژیان دکن دەما هەواڵێن مەژی gelek هەواڵên مەژی ژیانە خۆ و شەهید کەتن ژی دەربارەی بۆ گوێ ڕاستیە دەرخن هەواڵەمە دەلیشان گەرە ئیسان بێگەر هەواڵێن منی دن بنجی ji بۆ گوێ ڕاستیە دەرخینن و ڕاستیەوە هێواتیە داعشێ دەرخینن وێ ڕاستیە گۆ دەولەتا تورک دەرخینن بوون ئەرمانجا وان ئێریشان و ژیانە خۆ ji دەستان ینی ئەف گشت ئەم چ دبێژن ینی ئەم هین ناوا زەحمەتیە دەنێ ئەم گەر بخوازن ڕاستیەکێ و ئەم دەرخینن ئەمێ زەحمەتیە ببینن ئێوە ئێریژی بەردەوام بن سەر ڕۆژنەمەگەریە ینی حتا گۆ ئەم چاوێ ڕاستیە بن و ئێریش سەرمە هەبن gelek spas heval newrozîzvegerim cem we heval behsa zor zehmetiya kir birastî xwazim vê pirsê bikim dema mirov behsa rewşa Kurdan a berçeyiya siyasî dike yani gelobandorekê dike li ser bêjin xeta we şanên destgehên rojnamegeriya Kurdî yani îro dema bêjin êrişa ku ser Stêrk TV hat kirin yani mirov wê jî dipirse destgehên Kurdiyên ku nêzî wan deverane çima li kêleka em bêjin wek destgehekî Kurdî çima narin kêlekayê nan sekinin dengê xwe nakin yani ev bandorekî çawa dike binêrînawe bêguman ev rastî dertê xehûlê yani eger ku lêgerîna te ya heqîqetê be a rastiyê be heval û girî te pirin lê li gel wî jî dijminê te jî pirin lê dema tu alîgirê desthilatê bî heta dawiyê mav ji te re tê dayê û li gel wî jî rastiya hey tu çi qasî bereva jî bike ew qasî dibe şerbet mînaka destgehên Başûrê Kurdistanê vêyeke ev xwe dide nîşandan bandor dike bêguman mînak li herêmê parastina medyayê êrişekê pir dijwar tê qirkirina Kurdan tê imzekirin lê eger du weşangeriyên sereke yê Kurdiyan were girtin êriş li ser were kirin mexsed çê çi ye bereva jîkirina rojevê ango berê rojevê guhertine bi vê hekê dixwazine tişta ku dixwazin bikine ha heta ew dezgeh xakumê ser hevdû bike rojeve xwe ava bike polîtîkayên qirkirinê yên bi hevdûre yekpare wê bixin mergetê ev giştiye ji vir de çi tê xwestin bêguman çawa ku ragihandin dibe dengê gel gerek gel jî bibe
pişta ragihandinê. بله Ragihandin bi serê xwe her tiştî bike jî lê yek avê dimîne. Lingê esasî yê vê ragihandinê civak e. Ji ber ragihandina civakê, ragihandina azad xwe li ser hîmê gel xwedî dike. بله Li ser hîmê jin davîkê mezin dibe. Ê ku vê rastiyê dipejirîne û mezin dibe, ev gel e. Çawa ku êriş li ser weşangerî hate kirin û heman demê li her cihê Kurdistanê çawa tê çêkirin gel pişta wana dikire. Dîsa şevaberî jî gel da ket qadan. Li her êrişekê de gel dad kevin qadan. Helwestê xwe bi vê yekê radigihîne. Heman demê dibêje kî ey ragihandina azad, ez bi te dikarim rastiya xwe eşkere bikime. Li gel wîna jî tu jî bibe pênûsa min bibe dengê min. Ev şert û mercê vê zehmetin. بله Di sed sala bîst û yekemîn de ku şerê herî sereke, herî xedar bi rêka ragihandinê tê neşandin. بله û yê sereke jî têne dibe hedefa van êrîşan jin in. Heman demê rojnamegerê jin in. Rojnamegerê ku dixwazin vê rastiya şoreşa jinê, rastiya şoreşa paradîgmaya rêbera û felsefeya rêbera û mezin bikin, îro ew di hedefa vê dagirkeriyê de ne. Li gel wîna jî îro em dibînin di her qadên de yek tê girtin, yek tê vekirin. Yani hêzên ku dixwazine bi awayekê konseptekê hemû dezgehên ragihandinê. Em wan bêjin ji aliyê leşkerî ve, ji aliyê siyasî ve, ji aliyê ragihandinê ve êrişên topyekên bide meşandin, bêguman rojnamegeriya Kurdî jî ji xwe bernarîne. Bê wisa bê bersim namîne. Şerê ku hêzên desthilatdar dide meşandin, heta niha rojnamegeriya Kurdî xwe nedaye aliyekê, negotiye temam ka were min tu nebike. بله Serê xwe rakiriye, îro jî serê xwe radike. Êriş hate kirin li hemberî wîna bersiv da. Heman demê li Bakur û Şilatê Sûriyê hevan Nujiyan Erhan li Şengalê ji bo rastî şûpandinê neçû, rastî şûpandinê çû. Tamam. Ji aliyê çawa hat şehîd kirin? Ji aliyê dîsa em bibêjin yê ku hevkariyê bi dewletê re dike, dewleta Tirk re dike. An ku hevkariyê bi dijminê Kurdan re dike. Jiya xwe nehat xwarê, canê xwe da ji rastî eşkerekirinê nehat xwarê. Ev rûmetek e. Li gel wîna jî ev jî serbilandiyek e. Hevalê vê ez dixwazim di vîna de jî bal bikişînim li ser rastiya jin. بله رول و گرنگیا جنا جی بتایبەت بله. قادا کوردستانی د کنگی تبلی و گرنگیا تبلی بونا اینا براستی رنگینی گدن بلکی دا قادا روزنامه‌گریya Kurdî mtixwazin ji we gifdar Belê. Aslında em her dibêjin berî sala berî 126 salan ji aliyê Mithat Bedirxan ve ev rojname hatiye derxistin. Lê edîtûrê wî ne Reşen Bedirxan e. Yani edîtûrê ku warê bixwe, edîtûrê vê rojnamê jinek e. Yani gerek em vê rastiyê bibînin. Di her gavê serkeftî de serkeftina jinê lê heye. Ji dîrokê heta niha. Li Bakurê Kurdistanê heval Gurbet Elê Ersûs, li çiyayên Kurdistanê heva Şîran Aras, heman demê heva Seyid, ev reng ku yek ji mamosteyên sereke ku em bibêjî gelek heva lêjin perwerdekir ku em bibêjine û heman demê bi sadan heva lêjin bi vî rengî. Li Başûrê Kurdistanê herî dawî di sala 2000 di sivan salên dawiyê de heva nagihan a Karsel ku hevalan me rojnamevan dîsa li Bakur û Şilatê Sûriyê bi dehan şervanên jin yên ragihandina jin ewan jî di oxira vê şûreşê de kedekê mezin dan şehîd bûn. Îro jî ev mîras mezin bûye. Li vê derê jî yani wanî ziman Bakur û Şilatê Sûriyê niha yere jî heye berê wek rajin Rojava hat naskirin yani li ser çi bin gehî xebata xwe dimeşandin kîjan mîras ji xwe re esas girtiye? Belê. Mîrasê tevgera azadî ji xwe re mîras girt. Yere ji bû beşek ê Bakur û Şilatê Sûriyê ji Kurdistanê. Heman demê çawa ku li Ewropayê xeba bi navekê cuda rêxistina xwe dide meşandin. Heman demê li Başûrê Kurdistanê bi awayekê, Rojhilatê Kurdistanê bi awayekê li her cihekê ku rêxistina xwe dide meşandin min navê xwe li Bakur û Şilatê Sûriyê jî pêwîstî bi vê yekê hebû. Bakur û Şilatê Sûriyê bi yektiya ragihandina jin xwe birêxistin bike, xwe tanzîm bike. Ji ber êdî şûreşek hate mezin kirin, şûreşek çêbû bi dehan dezgehên wê ne hene, ajansê wê ne hene, televizyonê wê ne hene.
چدا سرکه جی امیا جن تیویش بیر نکنه که بله د جهان ده خدیجه جی جه خود یک دیگر بله د جهان ده پشتی افغانستان زن تیوی جن تیوی هاته وکرن بله ده هشتی آدای ده روژه که دیرو کی ده انگو در روژه جنان ده اف تلویزیون دست بوشان خکر بله بگو من پیوستی به وی که هاته دیتن ایدی جن این روژن روزنامه وان گرک هنگ رخصتن بوین خواب که اوجی بچه وای به کنفرانس هاتن لدار خستن د 29 حزیران 2020 ده اف کنفرانس هات لدار خستن پیوستی به وی که هات دیتن ایدی وکی دزگه که گریدای راجنینا لگل ویناجی راجن زیاده تر گرک یره جه خب ویدره رخصتن بکه انگو هفسنگی یره ده گرک خبات رجنجی واره بری خستن کرد اف ده خطا بیردوزی ده اف ده خطا وشانگری ده اف ده خطا پروردکاری ده اف ده خطا مزنکرنا کادروین را گهاندنی ده پیوستی بیوه که هاتا دیتن که به فراست جن انگو به فکر جن روزنامه گری پیش بکوه بله ام وی پرسیج هوال خدیجه جی بکن وینا چه گو هرتم خاره دعوا کرن و چه استنگی در کتن پیشا و کراک هاندن جن خود ما گوتی اونجا خود تلویزیون کی جن دگرن بله راستی آواکرنا راگهاندنه که جاره کی تشتکیلو پر خوشه یعنی بریان هاجی هبون وکی ما ام بیجن هرتن ام خو آواکر ام میراثن یعنی ام جی انجام میراث کی گو تفگر آزادیا کردستان راستی ام خود ده جه خود ده دگرن گو ام میراث وانن حتی نه وکی اوالین داناس کرن راگهاندنا پیوستیه کی به آواکرنا یکی تیه کی وکی راگهاندنه کی جن هبو جن خود ده برنگی خو به رخصتنا خو به ناوین خو به دیار کردن ده هر سرکفتنه که ده جن تید آمده ده هر راستی دستکفتیه که ده رولا جنه تید آمده اف دستکفتیانا کس نکارن بده شیرو وکرن وکی جن کار بده شیرو وکرن جبر او نازده که ام بیجن پیف گره داییه زانه شیرو واوی تشتی بده زانه بوی رنگی درخینه بنرین خو کار درخینه راست راگاندن نابجنین لکلک اما اولین مجی خورد جهنه اما جن کاره هستی و جنی درخینه و شورش جن بده ناس کرن بده شیرو وکرن بده تحلیل کرن بیوستیه کی به هبو روزنامه‌وان جن خواته ده بر خستن بکن بده بین کم کرن بین سیوانه که ده بین ناس کرن بهتر خواته ده آوا بکن پرورده خواته ده گاواته ده باوی جن راستی آخوان ناز بکن دالیه فکری ده بردوزی ده دالیه رنگ خود ام وکی او بلافبونا گهب ام جنوب وکی خود بسر هفدو بکن برنگ کی بن ناوکی ده پیوستی راستی پیو هبو او جی و بمرحله کی نو یعنی ام بیجن ام بهتر راست ام بینگه هاوی هی یعنی اما جامل سر آوا بکن تشتکی تبینگه دانی به آوا کرن ایجاد و ام بهتر لسر کار بکن ام آوا بکن ام خو بدن رخصتنا خو بهتر خورد بکن یعنی روزنامه‌گری جنجی راستی رولاویجی پر هبو د شورش روجاوای کردستان ده لنگه کی هری اساسی مرو کار بیجه دانی ده همه دزگه خود هر دوری ده اگر رین دیتباری به اگر رادیو به روزنامه بیانی ده همه رنگ خود رولا جن هبو نفساندن آویجی پر هبو کاری بو در خستای اجبر وکی من گود کس به ایشیا که نه حسی جوکی جن گو کاری به بوی ایشه به بوی دستکفتیه بوی خوش بونه به درخینه هر تمجی ام بیجن چاوی جنه جی راستیه که اویا یعنی چاوی جن تشتاد بینه بهتر راستیه بهتر تشتا زانه شیرو بکه تحلیل بکه جبر او خود ناواوی جواکی ده پرد بینه و ام زانه گنیوی جواکی جو و خود ناوا جواکی و مالبات ده لهر دریجی خود بینه جبر راستی جن به هر تشتی به گلک کاراو یعنی مثلا به مال و گریدای بزارو به کار خو و به گلک به سیاست و به هر دری خو گریدای جبر ولو نرین اوی جو تشتاره و بهتر زنگین تر و بهتر خویانی تر به از بجم بن جبر هر تشتهبون اف دسکفتی و اف گرینگی هبو گو ام تشتکی ولو بهتر ایجال سر کار بکن و ام آوا بکن ملی هوال خدیجه هید امتین داویا برنامه اف میراث کوتاگوتی کل پی خواهشتیم به گلک شهید حقیقت جبوکو ام بیجن راستی دطاری دنمینه و حقیقت راگهین جان خو فدا کرن از خازم گوتنی وی داوی جی بگرم و جبوکو اف میراث به دوماندن گرک چه بکرن بنرینا خودی درکتنک چاوا هبه
راستی برخودانه کو تکوشینکی جمد بی ام نبیجم گیان آستکی آن بسکنن حوالی ما حتی نقطه داوی جبو جنه مهندس کفتین جن کار کردن و درخستن حتی نقطه داوی جانی خو نویساندن چه دوی و دبی ام چه بکن ام جوک ارکیمیه گو ام خودی در کفن الوی خطا گو لپیشیا ما اورونی بکرن یعنی ام لکوی در کی بون ام راستیه که بیشن از بلکی نکی دریج بکم جی ام لکوی دری بون ام آنها گهاشتن کو ام برای چاوا بون آنها مچه افگش دریا حوالین ما بون گو ریج مر بکرن آنها ام جیل سروی ریه بردوام بکن جبت خواستن تکوشین و برخودان راستی. بله گلکس فاز بوه حوال نوروز هنجی بنگوازی و گوتنی وی داویه هبنم گهدار. بله روزنامه‌وانی نتنه وکو لستودیو دبه یعنی جد بن شرط و مرجع راحت دبه. بله. کسی روزنامه‌وان اون کو بن هر شرط و مرجع ده کارو خباتی خود ده مشاندن مینا که بینا ده تفکر آزادی ده روزنامه‌گری کردی ده شیم برن. بس صدام مینا که ویه که هنه. ایروجی چه قاسی ایریش وره کرن. چه قاسی گرتن و بنچاف کردن وره کرن. مینا که ویه هنه لگرتی جهان حوالی ما به پینوس خود نویسنه. لستودی نبر لمالی نبر لکولانی همان دمی لبنداره که لبن کبره که همان دمی دنوا گلی خوده افدم او دم کوتو با آوای که حد کاری خو بگی هنی جهانی آنگو به توییتر که لگر ویناجی به پیامه که به گوتاره که توتکاری وی راستی اشکره بکی یا گرینگ او کو ده هر شرط و مرجیده مروف خو بده برباره راکرنا گله که کو آزادی دخوازه لبند آزادیه اف هری زیاده جیج بو روزنامه‌گری تخواستن یعنی نه ایریشین قرکرنی لسر روزنامه‌گری کردی تمشاندن جبو که روزنامه‌گری بکار به حق ده که بده که به راستی دنگ راستیه به دنگ گلی خو پیوسته تگوشینه که هرت خورتر بده مشاندن همو کسین که دبیجاز روزنامه‌وانم راستیه ده پاریزم گرک لهمبری نهاقی رابه و بکار به بگلی خورا به یک و همان دمی هفدو بگرنه بله گلکس فاز و نرخاندنی و این هیجا نوروز دمهات روزنامه‌وان تمام دمید اندام دستیاری ببریا یارجی گلکس فاز بود. ام سپاس. بله هروها روزنامه‌وان خدیجه میرزا که تمام دمید اندام دستیاری ببریا یارجی گلکس فاز بود. باش. برای تماشا این هیجال ویدرین که هیجن برنامه آخه وکی پیام میوانان جی امجی دخوازن هونجی لدنگ خو لحقیقتا کتی داین لخوری در کفن و ببین پشتا روزنامه‌وان خو این که هر دم ده هر کلیه ده هر پیواژه ده اوجی کدیدن هر سری